Nā wai he kātahi ka he kē atu. Ko tahi marama I muri I te whānakotanga o ngā kawereo a ngā wātene Māori o Māngere, kua pakaru o rātau pūkoro I te rēti waia kawereo hou. Ko nei waia kawereo he taonga nui ki ngā wātene Māori. Māngere base 371. He oi nā nei taonga, kua tino taumaha te noho a ngā wātene o Māngere. Just made our operational now harder, now finding other ways of getting money to certainly making sure that we've got these radios. Ko tahi marama ki muri he mea whānako ngā kawereo a ngā wātene o Māngere. I reira te karere I muri tata mai I te tūkinotanga o tō rātau tari. I nāia nei, kua mate rātau ki te rēti kawereo. We've actually had no reports of anybody coming forward as yet. We've been certainly in contact with police in regards to any arrest. Aha, koa te iti, kei te takiwā o te kotahi rautara te utu ki te rēti I tētahi o nei reo irirangi. E rima kua rētingia e ngā wātene o Māngere mo te rima marama, ko te utu, ko te rua mano e rima rautara. He tino ngau tērā ki te pūkoro o tētahi rōpū, katoa nei ā rātau mahi mo te aroha. Kua whai kāmera hoki te peka o Māngere, hei kanohi ho miromiro I tō rātau tari. It's that silly season, getting so close to Christmas that, certainly having these radios is about the safety. E ono ngā kawereo kua tākoha tia ki ngā wātene o Māngere, engari he hawhe noaiho tēnā o ngā kawereo I a rātau I mua. Kei ngā manakitanga a hanakoko pēa te rongoa, e haere tonu ana ngā rangahau, a ngā pirihimana. Ki ngi kiriona, te karere.